No nome di Tata, di Dio e di Spirito Santo, gracia del Señor Jesucristo, amor de Dios Tata, y comunión del Espíritu Santo sea con vos. Buenas noches, mi hermana en Cristo. E buon bini na nossa celebração de santo sacrifício de missa. Rumanang estimalaga nós confessanos picanan pa nós por celebrar non manera digno e misterio ng sagrado de nos fe. Mita confessar a Dios Todopoderoso e delante de tu aquí presente, come a pecamos tanto, pa pensamento y palabra, pa lo que me hace a quedar sin hacer, pa mi culpa, pa mi gran culpa. Pese me taroga la Virgen María, durang el santo, e vos mi hermanan, de reza pa mi na Señor nos Dios. Mara Dios Todopoderoso, por mostrar-nos misericórdia, por donar-nos picanan, derriba-nos na vida eterna. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Laga-nos rezam. Dios nos Tata, guía bu pueblo con cariño, y ta gobernanos con amor. Pa oracionan de San Gregorio Magno, duna sabiduría, na estang kebuayaman pagia bu iglesia. Maray crecimiento de santidad de bu pueblo, sea un alegría eterno, pabo guardadonang. Isa que nos está pedido, pa medio de Jesucristo nosso Senhor, que de como Deus está viva e reina cubo, de unidade de Espírito Santo, Deus de den siglo de siglo nang. Lectura for di carta di San Pablo na Cristiana di Corinte. Rumanang, ora mi abini cercaboso pa predicar Dios su plan secreto, mi no abini cu palabra grande ni cu muestra di sabiduria. Pa sobra, ora mi tabata cercaboso, mi ha decidi di no fijar riba nada otro, sino riba Jesucristo so, anto specialmente riba je como esum cu a queda crucificar. Ora mi abini cercaboso, mi tabata zuac, cu roupa ancha e medo. Ora mi apapia cuboso e predicar e bom notícia, mi não a usa palavra de sabedoria para convencer boso, mas mi palavra não a demonstrar poder do Espírito Santo. Já assim na vossa fé não tabasa riba sabedoria de gente, sino riba poder de Deus. Palavra de Deus. O refrão de nosso salmo está: quanto me estima bolei, Senhor. Quanto me estima bolei, Senhor. Quanto me estima bolei. Te me estudei enter dia. Bom mandamento, tá assim me mais sabi com mi inimigo não, sendo que eta sempre me acompanho. Quanto me estima bolei, Senhor. Me agana mais compreensão questão que assinhame. Pa sobra, me estudia bo juízo não. Me tem mais compreensão que anciano não. Como me aguarda bo decreto não. Quanto me estima bolei, Senhor. Me aquitapia por de qualquer mal caminho. Pa me guarda bo palavra. Me não a desviar de bo mandato não.
pasobra tabo asiami. Quanto mitas nabulay, Senhor. Alleluia, 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 alleluia. Bo palabra, Senhor, ta verdad. Santificanos por medio de verdad. Aleluya, 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 aleluya. Señor sea convosco. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a vos, Señor. Den tempo ayang Jesus sabay Nazaret camindan el Atlanta como muchan. Arriba de Sabra, el visita Snowang manera costumber. El Atlanta lantaparam paile sa escritura nang adone erol di ibuki di profeta Isaías palesan. Jesus abre erol di buki, iahayam itroso kotabisang, Spirito di Señor ta ribaming, peseng eleskuimim, pa-anunsyan, ibong notisya na pobernang. Ilaman daming, proklama, libertad pa presonang, vista pa siegunang, isnang opriming, libertad. Memester anunsya era di Señor su gracian. Jesus allora erol serebek, dunay na asistente di Snowam, ikay sinta. Turhende ring Snowa akedaku ng wisafian, riba jay. Iora ay ela kuminsa papya ko ng ilabisang, aweng, ipalabra ng kuboso atende, akeda kumpli. Turhendi ekspresa ko ng tabata di acuerdo ko nim, nang akeda asumra, detende palabra ng bunitan, Jesus tabata papya, i-abisa. Nota Jesus yu Jose e Satan, Jesus deklara, siguro vos lo bisame, Doctor, curabo mes antum. Tambi vos lo bisa, nos attendem, torikos ng kabuhasin na Kafarnaum. Hasikos ng aking deng bumes pueblo, no? Ela sige bisa ng mita siguraboso nengun hendem nota bong binim deng sumes syudad. Mita bisa bosong en verdad tabating hope biuda na Israel deng tempo di Elias. Tempo awasero stop di kay patres anya emay, in hamber grandim, aplamaron pais. To, no amanda Elias cerca ni undinang, macerca un viuda di pueblo Sarepta na Sidon. Tambi tabating hopi leproso na Israel, tempo di profeta Eliseo, ni undinang, no akuran, ta iseryo na aman si ahaya sukuran. Ora nang atendilo ke Jesus akaba di bisa, hindi nang deng isnowang,
abira furioso. Nang abula lanta ko Jesus, tenim, sa kay foi syudad, yahiberi bakabes de serong, kaminda atrahan ng syudad. Nang kier abinteng po de syudad, ma Jesus akana pasa meme de multitud bay. Rumanang palabra de Señor. Bunot si merumanang ding Kristo. Rumanang nos promelekturang awinotsim tatuma po de promekarta di San Pablo na Kristiyanang di Corinto. Ilabisa kiko at bisa nos simplemente ko na promilugang nos fe ta verdade taon gracia, taon regalo di Diyos. Pasobra sing iyudan sa di Diyos nos no porbisa si o no na regalo aki di nos Diyos. Ma'am, mas kita isa kita regalo po di nos Diyos, ting kos ng kupor inspiranos, yudanos, pa si un desisyon panos por acepta regalo aquí. Iaki sa Pablo bisanos kora ela kuminsa predika ibong notisya di salvasyon ila inuahasi sigung nos attende ayera no inuahasi uso di sabiduria di gente. Inuahasi su elocuencia no pa converti gente nang maelabisa ila solamente pide e usa i poder de Espiritu Santo pa converternos pa acepta ibong notisya aquí. Tapi sa labisa na final nos fe no ta basa no o no ta funda riba i palabra o sabiduria de ningún gente. Nos fe ta basa riba i foundation de poder de Espiritu Santo. Espiritu Santo recta actualmente isungko aduna nos kurasi e forza panos por habrines mente e corazon panos por sige acepta e regalo di fe aki. Dignos Evangelio ave nos ta comienza lesa e Evangelio di San Lucas, no? So, iaki isa kita kisas masya famoso, no? Upibya nos ta usa ipala Evangelio aki, no? Ranos ting celebrasyon grande, especial. Mas specialmente nang kubuso aasisti pa celebrasyon di Santo Orden, kisas pa diakono o pa sacerdosyo hopibya iglesia ta usa ipida aki di Santa Escritura. Pasobra aki nos atinde naunda Jesus sabisa Espiritu di Diyos ta ribaming pesela eskuhiming pa-anonsyang ibong notisya pa pobernang ilaman daming libertad pa presonar ng bista pa siego ng is ng oprime libertad ipami anunsya era di Señor su gracia. No, isa kita ka mas o menos manera on description no di trabaho ni on ministro di no Señor Jesucristo. Pa-anunsya tempo di gracia di Diyos, pa-anunsya libertad pa prisionero ng is nang oprimim, itambe pa-anunsya bista pa siego nang. Rumanang ora boso tatendem, ipalabra ng aking kiko boso tapensa. Isa kita
un manera on manifestasyon, on demonstrasyon di reino di Diyos. Ora nos comunidad, no? Tingi nossa eksperyensya, libertad pa preso ng, presonero ng, libertad pa ng oprimi, vista pa ng siego, no sanasyon, juramento, isa kita on description, i testigo ng ko reino de Diyos ta reina, no? Ding nos comunidad. Pasobra isa kita itrabaho di Diyos, misyon di Diyos panos. Tapi se hindi nang oreso sa bisa, kulo kibo attende, ta queda cumple, nang tabata hopi di acuerdo, no? Nanga admira, pasobra ng sang, ko reino di Diyos ta dinang. Maora Jesus, ora nang aku minsa, diskuti ko otro, kaya bisa kingi por, pakikoy por bisa isaki, ita undinos, ela krese, junto con nos comunidad. Awar nang ako minsa diskuti pa, otro tocante i identidad, no? Di nos Señor Jesucristo. Nang ako minsa, no? Diskuti, y después de hasta Jesús avisa ko en verdad, profeta, inota fácil pa propeta pa haya ondra ding sumes ciudad ding sumes hindinan. Ela sige ko ela bisa ko tempo di promem de Elias tabating un fame manera un pobreza grande dor ko awa sero esta pa 3 anya no tabating hope pobreza itabating un grupo de viuda, pero ni un dinang, no? Ahaya favor di Señor, di Diyos. Un viuda som, kuta biba na sarepta di Sidon. Kimen, na lugar di bay bisita, ng mes lugar, Diyos amanda sumensero, na un lugar parte di hentil nang di Galilea, no panang. Itambi labisa tabating tempo di profeta Eliseo, kupi hindi ko tabat kahaya leproso, ma solamente naaman, no? Kahaya sa nasyon. Naaman no tapate din ng komunidad, maparte di komunidad di hentil nang. Isa kita bisa ko poco nasa ripara ko reino di Diyos nota reina dinang komunidad. Isa kita bata motibo paki ko nang abira masyarabya na no Señor Jesucristo. Pese Jesucristo na bisa ko reino di Diyos ta reina dinang mes komunidad. Dor quizás din otro presentación, falta de fe. Corda, de Jesús no hace ningún milagro, dor de falta de fe de su mes hindinan. Pasobra nang a conocer Jesús bongbong como parte de nang komunidad na Nazaret. Rumanang isa kita bisa nos timbiyahan, nos ta sinte, ko Diyos ta kunos, quizás pasobra nos ta recibi il sacramento di bautismo e confirmación nos recibi, no? Ma, otra vez, ayer nos avisa ko, lo que está importante en nos, ta nos honestidad, nos sinceridad, no? Tocante nos fe, pa ko nos Dios. Falta de fe, ta significa falta también di presencia di Diyos. Tapi sa kita invitanos ko nos mister, no? Da untiki ko deloso tocante i palabra ng aki. Mas que Jesus avisa ko isa kita queda complicaba, ma desafortunadamente no ta ding nang mes lugar, may otro lugar.
pese durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ta verdad uel ahas hope milagre ng sinyal ng grande de poder de Diyos, mailahas isay pafo de sumes lugar, pafo de Nazaret. Dor di falta di fe de sumes hindi nang. Rumanang nos que el reino de Dios queda de nos comunidad tamit. Tapi say, nos termasi uso di irregalo aquí di fe. Laga nos demonstra nos fe na nos Diyos na diferente manera sitwasyon de nos vida, especialmente dengan tempo ng difícil di nos vida. Laga nos tur lan taparang pa profesa pa